حسين عيد حمد الزعيم التكراولة تمورت الجزائر يبضل العفو ربي اس الاربعة 23 دجنبر 2015 ذي الصبحيت ادي سوانضل ذي يحيى ذي مقبرة الدرتيس ذي ثمن نعين الحمام ذي الولاية تيزي وزوم ذي تمورت القبايل ذيني غدي لنا سود منصب لاس الخميس ذي الصبحيت ماس فريد بوعزيز مدبر مزوارو ناغ الفدرال وكبر تيرني يغلي ملايين ناغ نوافا بس اسيكنسل تم زواروت كنا عزين ديف كربي الصبر اكويت ايمولان اكو ذي مغنسن ففاس كان هذا الزراغ ذا شو امكي تحسو كشتيني ان طونك برومي فدرال لكن تزوزو يمكن تقضى النوفا لكن المدن حسين عيد حمد تم زواروت أشكر رفو عزاقيد وسيرخت عزيز الساقين حسين عيد حمد ce n'est pas uniquement un militant du FFS, c'est un militant qui appartient à tout le peuple algérien. C'est l'un des premiers révolutionnaires de ce pays et c'est le dernier et le nom de la foi européenne. Donc à Séguin, on a reçu, c'est un choc émotionnel, vraiment. Nous avons paniqué chouïa, c'est tout à fait normal, nous sommes des êtres humains, mais vu sa grandeur, nous n'avons pas le droit de le décevoir. D'ailleurs, pour vous dire Ken, nous avons prévu des activités au SCA, nous les avons maintenues. Nous avons maintenu d'abord, c'est une manière de lui rendre hommage et c'est une façon de perpétuer son combat. Parce que quel que soit شويه يضرون النضال الى قرض يحبس. donc نكون ان شاء الله سويدات يكمل مشواره كي غادي نجر نتا ان شاء الله يغسل يصدر حمايلين. en tous les cas nous sommes tristes au FFS parce que c'est notre président, c'est notre père et c'est notre guide, donc ça va être difficile pour nous, mais d'un autre côté dans يجد الطاس واش اللي زميره نكمل النضالين صح. يعني بغاك تقصير ثوره تنظل تيس اوفيسيالمون مازالوا تبان راه مليح بالك الا وانت تبان هكاكي عند رئيس ونظل ما يبغى ربي ان شاء الله هذه نطل قلت يحيى مازال السعودي بان له اقدر نتهكي يمنا دونك يثدرتيس ما يبغى ربي ان شاء الله ان شاء الله.